Mwire yontomburume wa badatu ura ukumenyeka Simon Tuiti kuma nture ya kithetu ura worokererie nere mawa lionekete iwererete rienere unyuma ya ntuko ithatu ikare yenere ringi kirore ni kamando wa polisi Mo Abdasan akira kari bebeli antune no ntuko ino wati bonene. Dennis Mugendi aina ripoti. Iye kundi kia kuruba kuonekana batonganiritie na rombi bekirite nguo rangi injeru na ingi isoretwe mitharaba bejite bakinaga na kuthithia mathithio jangi na gukinya eriene mucine maua kuthithia ontwire bwa kugera ugimbi na inso na mantu jangi kenda mwiri yonto murume uria araurire kuntu kwijiri ithiri na narwe iria ithatu jonekana. Na nyuma igita ritire imwe jonekana yugitia kuma rojene na muthiene ywerera iguru na gwitwo ni akari aria jumenyekene yuri jo muthaka umwe agwitwo Simon Tuiti kuma kithetu wa ukuru wa miaka 27. Kento kionto bibie bwatonga nanjani bwa mami okoro bwa kukorungwa bekaike ngwena baba bana marere kuya bokari bibito marere kuya ne kwenda bana irundu bibie wani bibie na nyuma ya mwiri kuonekana polisi gukinya kujwijira gikundi kia ekurubatene batonganiria kuma ntere iyi cia iriene aria tukianira nawe na komando wa polisi Hassan Abdi Hassan augite iria riri ni ugwati kiri antu na ni basie bukanie nareo. Ningependa watu hapa wote wachunge watoto yao wakati maji kila mahali mbona hesha mingi na kila mahali wachunge watoto na wajichunge kwa maji wa flooding. Dennis Mugendi, Weru TV, Iriene, mucine wa Maua, County ya Meru.